Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Ronnie V. Lingdo nongelam galiang persya hapo giyeng dorbar thawan habaya keren bat kilat pathai khubor mentakasngi ka shitarik rempang arajar arpusau ulaong hagabaya day bat ke India Alliance lani ke jinya bha seat kadai ka batrai kam tang hagi benta jong ke Central Henry hapo ke jela Meghalaya pat kampat traikam bat wat la kataru lada kawan pat kajing betha naka All India Congress Committee kum ka seng Congress hapo ka jela kan bot ye ke kindon ke balap tha de ke AICC shishu uba Ronnie ula ongru ha ka jingelang ka balalong bat ka screening committee jong ka seng Congress ka balang ha Guwahati kam don kata ka jing thmu lani ka jing ong ka jing terwa baka jela Meghalaya kan haban nyat lingba ye ka jing bha seat shaka election hapo ka Lok Sabha kumta kum ka seng Congress Meghalaya unit kala rai ban penskem bat ban penyang baik ya uba Vincent H. Pala napo ke Shillong Parliamentary Constituency bat yo saleng sangma napo ke Tura Parliamentary Constituency. The India Alliance, the India Alliance, kadai ada central level. Temangi te kumka state party, kumka state unit, ni pun kere ebe, telesai lada kawan pat keno kejing betha na ka All India Congress Committee ni nak baik dah kajing betha jangka All India Congress Committee. Ni kumbalang mentang ni pat yo AA, bahkan don keno kejing share seat apa mehle. Tingi hap nang declare no ya candidate aja. Kerja kawan pat kumkata hadin mangi habedon kejing trelam pi parti ni siapa itu apa? Kini kemain dekat Kongres. Pi hado menta komitmen kan tarik untuk screening kong nilai kedua ia ke screening committee kawan apa Guwahati di kemudian kena indication bahawa pada bermeghalaya bangini share ke seat nomor ba dibangila dap ai ka napa ka Pradesh Election Committee napa Meghalaya Jumi nila dap rai mapala nani napa Shillong one seat Lok Sabha seat yang saling sama na turatu parliamentary seat. Jadi kemudian kena indication bahawa apa Meghalaya ini kan dalam kajiannya pendek terilang. Syong hakarai jong ke MPCC katakan syong hakarai jong ke ICC. Dia kum ke MPCC lada kawan ke direction nanti, ni nak baik dah ke direction jong ke ICC.